Thank you muno MC. Distinguished guests, all protocols observed, ladies and gentlemen, athuri na atumia muriega rigi. For the sake of some few friends who don't understand English, Priscilla Waimani ne ndamuona haria murage. Nigucokerera ruga itu. Njitagwo Mbote wa Njogu na ndi murata wa murage muno. Murage riria tuonanire riu ona ti wira turutaga atwikire murata wakwa. Muthenya wa muthi murage angihurira hena andu ndioyaga thimu tondu ahura itha igima. Niguo Murage muthenya umwe ndamwirire ni akuhingura branch Nairobi akiregana na ndeto yo muno. Aigire ndekuhingura ati rori yake ni hotaga guka. Ndacokire akihurira akinjira ni aronire nyumba. Ngimuri tureciririe kuhingura Nairobi. Riu rori ngigikinya ni roka maita matatu ri. Uguthii atia? Riu ni ngenete muthenya wa muthi. Tondu ni tuguka muthenya ungi tukihingura branch cia Naikuru, Githumo na kuria kungi. Asante sana Murage, Mr. and Mrs. Murage, and the sky is the limit. Na ntugukite na mundu wakwa. Ni ndamukanite mitambo-ini arari na mbara iyo. Riu no ikabandike mugwete haha. Sawa kimugwete tu. Ni nakigeithani. Ni ndigugeithanitie na njukite guku ni undu wa Mbote tondu arutaga wira guku. Thank you muno Murage, tunakupenda sana. Uri ukugite. Njukire guku ni undu wa muthenu yakiruta.